Pemirsa, kecelakaan sanes ring kepanggih ring tanjakan Jalan Gua Gong nangiang penampen saking samian baga miwah tokoh masyarakat. Jutatnya ne ipun ngaptiang mangde margi inucap digelis kebecikang utawi kewangun margi anyar sekadi sane kewedarang oleh Ketua LPM Kelurahan Jimbaran Made Darmayasa. Kadis PUPR Badung Ide Bagus Surya Swamba Mausang yening rencana penataan jalan Guagong kantun maproses. Rauhe mangkin paketan dani kantun ngantosang perencanaan putusan resmi APBD saking Provinsi Bali. Ide ngaptiang penataan jalan tanjakan puniki side kekawitin sawetara September puniki. Inggian lantang margi sane pacang kabecikang inggih punika siki kilometer nganggen anggaran sawetara 3 miliar. Penataan inucap sekadi existing margi nganggen elevasi jalan irike. Yening kabuatan kewentenan pura taler pacang kabecikang. Nanging kahanane mangkin kahanan pura sampun doh ring dhuwur margini sane ngawinang nenten mausana ring penataan sane pacang kemargiang. Melarapan penataan inucap usulan puangunan margi anyar ke kantenang nenten kabuatan. Bupati Badung sampun meprekanti sareng PJ Gubernur Bali mangde pemargin nyane di Gelisang. Dan pos nguningayang.